gatekeeper kalapan bena ba Meghalaya Revival and Healing Festival arjar arpunriu kanlong haka arpunyau terik ukala lengkot hadu laipo terik ukala lengkot hading jabini ground kabadan marpersya bar kakur kalang sports complex haboy rembong habakren sikelat pathai kubor nakleng convener ka MRHF uba Crosslane marbanyang ulaong bakani ka festival kanlong sausngi bat lapan long ya ka kenang baki pajba kinewan ban syakri banduai bat penkala thamai ya kejing im bat ban kentiu ya kejing longsuk ha ke imlang kesalang hak ni ke program an yalam dau apostol ankit sajwan bat an yasim benta da kinong yalam bat tinong kren na kejela Meghalaya bat kumjuru na kiwei benta jongkari hagani kejing lumlang ken kentup kejing duai kejing akren ki pensyong nongrim haki longying longsam ki samla kejing bhajing met haki imlang kesalang hak jing long manbriu hak jing long nongelam bat hak jing suk haki imlang kesalang nakaliang jangki jang press menjuru jang press club di bawah aini nikala ya kaba nyok pelong ini ka press conference nakamta kini ka jing temu ke jongi ya kini ka Meghalaya Revival Healing Festival 2026 kebenlong ha kini ka Jaka kebelatip kum ka Ding Jabini Ground National Highway 34 or 30 kalau persya ya kini Kurkalang Ground bulan Abhoi Rembong Meghalaya di ni sungu yo blai ba play kalat kalenti adien ya kini ka jingseng ke balong hanagalan hau ni penai Desember hakaba u Shefri Jong Trai Apostle Ankit Sajwan ilok Jong Iru ju Pastor Monica Sajwan bat ke team bat kiwi dari Shefri Jong Trai pelong ni kini ka jingseng ke Dimapur bat kelong syaka aka kaba blay latrei borba atau berjaka bat ke kaba mi nakatu ka jingseng kelong ba blay penki hak ni syakri jong try ba ka next nani ka babut kini ka Revival Healing Festival kandai hani ka jalla Meghalaya ka jongi ting sungu yo blay wala kalau hakapor ka ba lingkot bah ban pelong yang ni jeseng nyok penbet tinggal penbet ba wan kan ni jingseng kan wan Meghalaya nadu ka arpunyo terik Januari adu ka laipu terik menta arjar arpunrio tingi kermen baling ba kini ka press conference bama nakaliang ke jongpi bakin yarap lam ya ka ban pensolang sigibrio lingba kini ka jingpen mi kubor ke jongpi te bani ngai scam bo blame de kerku kini ke jingseng bani community ba shibon ba ki brio ken wan ha ke jingseng ha Dimapur ga po sedang berpenkre ke jingseng ni community komba ano laipo saupo bajar ki brio ken wan en rai ka jingle pula ke jong blay wan lam ki brio keleng Jaka omtang na po Dimapur and then nakiwe district dengan Nagaland na Northeast but nakaleng Jaka ba kibriyo ki poy dikilak but hakamit ka bakhado ki jingpoy jingpay ba kalang hado ma arlak tam kibriyo ba kibawan iba terang but nyo ya song gektin ke jong blay ba kumjuru ba nyo ki jingduai ti kani kalong ka jingkermen ba ki jingduai ke jongiru ba kani ki jeseng bo blay la plila kani ketiga jingelam ke jong blay ba belong ya kani ke jingseng kini kisgi bat bangi khmir tiru bo blay malam sibun gibrio na kani ke jela ke jongi na ki jaka per ba kumjuru na kani ki wei ki jela jong ka North East India ba ki wei ru te kani kalong ka ke bangi kwa on so ani ke po bat to blay de kirku bangi na khot so bhai baro makin nyawan sekali jeseng but ringkat ru ni hot sobha ya gitu wadi bapang bistom ru la wan yalam ya ka bak sekali jung trai ini on punong jing duai ba blay ne kamba aka jeseng blada wadi Dimapur ni isibon ki jingle pla ke jong blay ba ki brio ki mat ki jingkerku ba kumjuru sibon ba ki kamba kam pla
ki ba blai la le ba mat ki jing pen kya ba kum ta ta ti kan ni ka long ka jing pen bana ka jongi na ka liang jong ka gatekeeper team Meghalaya chapter ke bangi ya don benta na ka benta ban priang ni kan ni ka jing seng ba tolong ni ka jing seng kini dia jing pentip ni ka por boleh sibur na pidan nu ka jing keli to boleh sibur ni jing keli jong pi nama ko mo ong ba men kani hapo nagalan tiga jing kre community ka long ba saupo hajar e ki broken poi ni ka jing poi ka long palat ya ka e ka ba ka jing community ka jongi ante po nagalan dengan community ru bah ni ke poro nomor baling ba ka ik ba niu ya ka jing kerku ke jong play jing trai ke jong play ke jaka ha po nagalan ba bon ba ki brio ki yo so ni ki yo jing tip bat ki yo ni ke jeseng dengan community ru bah ni ba ki bon ba ki pa ba ki ban yo poi dengan nomla ban ong ke doubles kan no nrai na kalian ka organizing team ni lah pen kre ka jaka ka bekelut nomor ketika madan ka bekelut ka don ka jaka ka ba arpo ekar ye tika jing trekam la sedang duduk unta resmi ketika jaka ban ni sungu sekata ye na unta ka senong herombong mo ka ba na kaliang jongki da ka senong hi brokwe hi ki ba laya ailang ya ka jingkershan o mentar singi stang ya ka ban pinkut ya ka tu ka jaka bat na mangi community ba pun ba ki brio ken poi bat ni komang yong ka ni ketika ka ba ublei hi uyalam nomor ba ka kampla kamper ni jeseng nomor ba kamlong ka basuk ya ka ban in tunbe ka jeseng bakat ka ni tang hapo shibana mo bat ni ketika ika ba ublei kurang hauni sekri jong trai ha po nagalan tu jeseng ba kadon ge jing tu ho ba ka ba but ge jeseng kan ne Meghalaya bat mangi hang ni ru katu kan ni ngot ki ba ngi khendo ni sodai ya ka ban pediang ni kan ni bat nget skam ublei ne kamba bat ni community sibun ba ki bre kan wan bat bakin banwan banmat ni zikirku ngida so sekadaya anta jompi kalian bepresru bapen yarap lem yangi ya kaban pen sopriang ni ka jeseng ya kan ni jeseng di ka sin ka meningkau hapo ka jela ka jong minta kabulan ka aju ke sana kibabun kibriolo kiba kwa yarap bat ki ai ni yarap ki babun wilayah kali yang ni ba man kershan ni la kershan ni dua ba man kershan ni ai ni yang sopa tikat ki ba ai ni ya pada ki jesa ko ni donation box dan ni ki bor ba ki bre ki ai la umpen bor ni no bukan long kershan ni kan jika sangat nak kena fikir abot dan kata cinta no ke api ke jumpa tapi buat dan api kapil kata ki ba itu itao imbu kan tikat ki ba nilabu ya kata na liang ke jomiru ki ba kwa ban nomor ki don ki ba keli mo ki don ki ba keli ni ba na ke singirap ti kum ta ni labu kapil ba kat ki ba ai kat no kan no ni pediang ba ni yo betul dengan kam kan Kani kadi kan nong aku tu madan ke dia kan dia shibji bagi ba kanwan tiga puluh Desember lah untuk saya. Kalau cincin Desember most probably sih salah cincin lah. Ada plan itu tiga puluh tu lah. Dorang macam why? Kada Germany cincin lah. Cincin lah Germany. Tak terter kan? Masuk apa lagi? Festival baru kita from different town tribes. Kita mau dikasih di jantai Iwan. Lawan ni festival pertama festival pertama. Kita jumpa di Pemben. So that's why we call this as a festival because kemudian kalau nak balap kemudian kalau nak juga kata lagi suatu apa mari dengan dia kalau Buat baru balap. Kap baru kap balap. Ya baru for the people of Meghalaya, people of our state of Shillong,
kalau berkumpulan. Gumbalong kita tergantung di grup malam di kini baru bawa dalam berlihat boleh wan ni stok tilang tapi. Kini kalau ni lebih kini muda ni hot semua in general. Yang ni kan, tinggi hot yang baru kat kibawang. Ya kita kita jadi beriu, na di balang hotel, di kebun hotel baru. Ni hot semua kini, maka longer general meeting di baru kan. Di sekitar balang ni wan. Atau kadang di balang hotel dari bawah ya. Melihat. Kalau cuma wan dekat tapi 6 tahun dengan festival. Nomor pemerintah ni lo, ini dalam negara pembalang, dalam jam pembalang, dia jam pembalang, perlu bagi jam pembalang orang ni dalam langgar. Tiket lagi kenapa balang bopel, kibaran kita ka mensim, mana kibat kuat, penuh ya snow tilang, kilaiwan, data keluar mensim, bagi pun pak kibat snow tilang kan. Kipas